Emotoka z'amakara zakwatwa by'okwerinda aha biragiro bya RDC wa Kikuube Godwin Angaria omugezi haba harimu enamba ya UAN 812J hamwe na UBP 562T. Emotoka ezi Angaria zishanga ziri omu kyaro kya Burimwa omu rurembo rwa Hoima nk'okuziteekateeka okuba zaaba niziiha amakara omu kibira kya Bugoma aho abarikwotsya amakara bahereze kurohamu omugyera gwa Nguse barikuruga omu kibira nikyo kimwe. Munyafuna intelligence ntaro motoka zikuli bata zikwika motoka mukaga zikuli bata na makara zikiraira ati twayebaganiza DPC na bagenzi baye bandi bali mu muhanda gwa Kabale ati nyonyi aba mu Seruka na abo officers bandi kororanti motoka ezo zirako bete muri ezo motoka ni so nkwenda turole eni motoka etikireki makara bichori. Angaria yagamba ngo ekibira kya Bugoma government neza kukikwasa ba Uganda Wildlife Authority nyenkyakala rwa mukaga. But in this security committee kasaba one Minister of Land zije opening empenda kandi ebyare pillars kuyaka. Two twasaba ekibire kibe now under one. So we happy that President Yoweri Kaguta Museveni akahandikira Prime Minister ya directive officiating kandi ogwaye kibira kya Bugoma kigaruke mukuwa yahabara abantu kwihaya amasiko kugaruka kweyibirira bakaza mu kibira eki ahabo kuba ragezeho amagara gasibure because tukwetaga omuntu wena kutema kibira kya Bugoma kandi operations zigenda kulibata na mataitu jagaihamu tulibate kwata muntu wena ina makara kandi muntu wena kutema kibira kya Omugandi kanso ya Kanungu yarabemwe embalirira ya budget y'omwaka 2026-2027 ya billioni 62 omu rukiiko rw'okuhendera n'okusibura abebembezi b'enkyero y'obwebembezi bwa kanso ya Kanungu ahabwa emyaka 5 ehwire. Bakansala bagira ngo embalirira gye yahinguzibwa neija kuterezebwamu n'okuteebwa omu nkola. I start second Honorable Wagawa Chavera that we pass this budget with amendments. Okurugira abebembezi kanso egi yahendera gye kandi bashemerirwe ahabwa obwebembezi obutorinwe oburukuza kwebembera district ya Kanungu. And I want to say that please don't forget to be with us. We are part of you and we are part of the district. We are committed to be consulted whenever need arises. Nesima kanso yanjye kushanga ngo abantu abinji bakansaraze okwehayo kugira ngo hagire kansara mugenzi wabo yakarura kawire kibizige ikintu cyangwa kandi kikuru muno icyo kubanza ni kireta continue guteninga okugumizamo ko kugira leadership insya azo kashanga bamwe batari kutebana umugejo vision yo kugumizamo no buhereza burungi benda kuleta ibintu bisa byingi aza bitime bindi bintu bimwe byafu ebyo kubese ko kutamza abantu bito mesho so ukureba ngo Honorable Francis Byamukama Kapesha oronzirwe kuba chairman umusya ahabwe cyasheke 2026 otwire emyaka 5 ari minister mu government yanjye wahabwe byenkuto amazing ebizimbe n'ebindi byona wa works nikimayisa muna etegereza kurungi munonga aho turukize. Byamukama Francis Kapesha obire nakoranka mukuru w'akakiiko ka Works and Technical Services aha kanso egi obwa hati naza kungurira engineer Sam Kajojo obiyar chairman we. But as already said by the outgoing chair, it's just a continuity because I've been part of this council for the last 10 years. I thank you, Honorable Councillors, for the commitment, sacrifices, debates and decisions you have made during your tenure. Gasha kwa Nwagaba Ambrose Katoto na Hweza Wilfred.